Bamasamu sana bembale Maroko ibucholoto senior quarters Indian quarters nafe uli Indian quarters ni senior quarters ini ibusamaka mubisinza byembale byose ngano bashesa obanga mwe kumira ku EBS television so musololi wenye natola Ayubu nako bolo bange mbaluke lulo maluli nambala khalasi nambala akola shine wo masabo uli ngano nyizo kumuono ngolumbo nambala khalasi atabulale ngwabere nambala ufuna bira ibikali mabibye esuli nenga bulesuba ngoli mu akumono kumule yoli senga nefunes ubona na papa wabira nikakali na wakuli hakali uli papa na singaruliro manyo hanafu nakali na amanyolisi na nakhalasi na babula ingano manyoli ngwabere nambala unakhalasi unatabula na usesukana na stolo moli senga nefune mango abone walele basho bali ni bintu birayi yali na china abone ngano kanofuni abone binakolera bunano buwangafu wanyama bubanga ngawekomba EBS television aboluganda abomukwano mwe bale kuberanga mwe kumira ku EBS television olugiro lwembadengeza ko kogera mu lugisulu gama nti gwe wena aliye tupapanga okola okufuna ebirungi tebyegwayo olaba ebintu bikwate empola enensi ebintu byakwata ampola nebo buluro ogezako kululunkanira ebintu manyato jakola ki ojagwa muzimu gana wange we bali nyo kwekumira ku EBS television mwebaza nnyo abasobola okwewayo obudde bwawe ne baberanga basobola okola ki otuliza mu program enyi nzo omuvuka wamwe ze natola Ayubu so musololi wenyi natola Ayubu musikalenga mwehomera ya EBS television ishindi bikali mabibye byaho balera mwanyala mabi papa mwanyala